khumembiri ina vona Commissar Tshilidzi Maraga va suka ka Economic Freedom Fighters hi vo hi nga le ku buleni na vona laha kha hi vulavula hi langutaka timhaka to hambanahambana leti ti khumbaka timhaka ta shutdown. Ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi mi amukeriwile ka Absa Rewards ya mahala laha u vona Commissar Tshilidzi Maraga va suka ka Economic Freedom Fighters hi vo hi nga le ku buleni na vona laha kha hi vulavula hi langutaka timhaka to hambanahambana leti ti khumbaka timhaka ta shutdown. Ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka leswi Palamende ya rixaka leyi i Afrika Wa Vulavula. ela hi nga kona mintsero mugana Lone FM imani hi ta vuya yisa mahlweni laha ku taka riqingho rero ka 0860002543 kambe ve ri ku na ntombi leyi le rivala wa fiki ku hojomo yi nga hi byeli na ku i le kwihi hayi wa tiva wena na wena hi okay ke i ri yini Kalanga. vulavula ni ku nyike nkarhi hi lwile yana mahlweni Ni khensile Kalanga enhla nikhensana kambe muyingiseri wa mugana Lone FM ngopfungopfu muyingiseri wa nongonoko Afrika Wa Vulavula ntlhela nikhensana kambe ku va nyikiwa nkarhi sweswi ni nga ku vulavuleni ni na MEC tatana Siaparo Sikwati lava na vona nga ntirho wa vona lava hi nga na vona kwala Jack Votersol loko hi ta va ri karhi hi twa swo tala hi pfhumba leriwani ra Youth Fund ntate Siaparo Sikwati enhlekani hayi mata ni ri kumbexani hayi mi ta ku ha enhlekani mpfukeli mara hayi pfukeni ngopfu n'wina na ku va hi khensa nkarhi wa n'wina eka nhlekani wa siku ra namuntlha na hina hi khensa ku va ko mi hosta kwala ka Munghana Lowunene a hi vulavuleni hi Youth Fund leyi tanihi mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo mi nga vona yi ri ya nkoka ku va yi simekiwa loko mi ri karhi mi yi languta Youth Fund yona leyiwani a mi langute yini mi ku hayi mani hi sungula kwala ka xifundzankulu xa hina xa Limpopo xo sungula ni la ku ri ka vayingiseri ni ku hi ta tsundzuka ku ri loko mupremier wa hina a nyika State of the Province address va vulavule hi mhaka ya ku ri va ta ringeta ku ri na vantshwa va hina ku ya hi xiyimo xa ikhonomi ya hina va ta seketeriwa hi timali leti ti nga ta pfuna especially lava endlaka ta mabindzu ku ri na vona va ringeta ku ri va ti endlela swin'wana se ni hi leswi swi endliwaka namuntlha na NYDA ku ri ku va na fund ya ku ri vantshwa va ya koho a hi mhaka ya ti-loan i grant leyi va yi kumaka loko munhu a ri na mihleketo ya ku pfula business yin'wana na yin'wana leyi a yi lavaka u ta ya a ya apply as long as ku ri muntshwa munhu wolowo doesn't need to have collateral a ni tivi ku ri swilo leswi va swi lavaka le bangi va ku heni lava khomela swona leswi ku ri loko u baleka hi ta kota ku vuyeriwa na khomelela kokwala se ni leswi swi vula ku ri na muntshwa lowu a nga zangi a tirha ku sungula a hava mali a tshama vuswetini mara a ri na mihleketo ya kahle a swi kota ku ri a tsala handzi ku ri mehe ni lava ku endla yini na yini a nga swi kota ku ri na yena a kuma mali ya ku ri a ti pfuna a sungula bindzu ra yena tatana Sikwati a mi ri xivulavuli le ndzeni le eholweni swin'wana leswi mi nga swi byela vantshwa loko ri karhi ku langutiwa Youth Fund leyi mi yi simekaka ka siku ra namuntlha hi leswa njhani hi swa ku loko tiko ra hina ri ri na ti-challenges vantshwa va hina va fanele va vona ku ri na vo ka ti-challenges teto vo va fanele va vona ti-opportunities yini leswi va nga ta swi endla ku ri vo va sungula swilo leswi swi nga ta tisa ti-solution ka ti-challenges ta hina va nga kumi na vo va rhwala hi timpfula ta ti-challenges kasi vo va fanele va yima va vona ku ri loko va ku hava gezi leswi ni nga ta swi endla as muntshwa yini leswi nga ta pfuna vaakatiko ku ri na vo va tikuma va ri na gezi va endla yini se swi vula ku ri ku na swilo swo tala leswi nga ta swi endla hi ri vantshwa ene loko se ni va kumeka va ri na swikhwama leswi swi vula ku ri vo va nga endla leswi va swi lavaka especially swa ku pfuna vaakatiko because hi laha hi vonaka ku ri vaakatiko vantshwa va nga swi kota ku ri va pfuneka because as long as u tisa solution ka problem leyi nga kona atikweni
swi vula ku ri u ta va u tisa service ka vanhu va hina or u tisa vukorhokeri ka vanhu va hina se ni swi vula ku ri u ta swi kota wehe ku ri business ya wehe or bindzu ra wehe ri sungula ri kula. Ni twa mi ku mi tirhisane kahle na nhlangano wa NYDA hi yin'wana ya mihlangano kumbe ti-organizations leti mi nga tirhisana na tona eka initiative leyiwani ya youth fund? Ka la ka youth fund wo tirhisana na NYDA mara swi tiva ku ri ku na van'wani na vo lava yi tirhisanaka na voho ku ringeta ku pfuna vanhu va mabindzu la ka province ya hina. Ni khensile tatana Seaporo Squad na ku va hi ri na ku pfumela ku youth initiative leyi mi nga yi sungula youth fund yi ta va na ku vuyeriwa swinene ku tiyisa ikhonomi ya xifundzankulu xa hina xa Limpopo ku vona leswaku vantshwa va hina na vona va hoxa xandla eka ku va va simeka mintirho kumbe lexiya xa job creation. Ni khense nkarhi wa n'wina mi va na siku ra kahle. Khense hina na vayingiseri. Sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM tlhela ni teka tintambu ni ti tlhelerisela kwele studio 13 nongonoko Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pet Matilda u ta va ri karhi ya mahlweni kosi ka Jack Bottas Matilda ka Chauke nhlika laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika Wa Vulavula. sweswo muyingiseri wa Munghana Lonene FM 23 minutes ntsena ku phela wara ya 12 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi tlheleleni ni tiri hi rhurhele Commissar Tshilidzi Maraga va suka ka Economic Freedom Fighters a Limpopo va kha va vulavula hi timhaka leti ti nga mahungwini swinene ta timhaka ta ti shutdown. A hi tlheleleni ka mhaka leyi ni nga mi vutisani ku loko mi ku mi endla shutdown ku ve n'wi mi voteriwe hi vanhu va 1.8 kambe mi lava ku nghenelela na vanhu lavan'wana hinkwavo loko va nga swi lavi ke mirhi yihi hi ku ni twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku mi delivere mapapila mi va mi kha mi ndlela yini sweswo? Ni khensile muhaxi na vayingiseri swa hina hi endlela ku un'wana na un'wana citizen ya South Africa a swi tiva xa ku xiyimo xi njhani kahle gezi a li affect ntsena vanhu va ku va voterile EFF sweswi gezi leri li affecta South Africa as a whole. That is why hina hi ya mahlweni hi invite everybody citizen ya South Africa swa ku a yimeni hi milenge hi lwela ti-right ta hina South Africa hayi swa ku hi lava ntsena timiliyoni ta u votela hina hi mhaka ya 2019 kumbe 2021 hi lava vanhu hinkwavo hi joinana because we know uri peni leyi hi ya ti-South African citizen all of them. A ku nga ri na ndlela yin'wana leyi a yi ta endliwa hi ku ka mina ni hola ku loko siku reri ni ya ku ntirhweni loko ni nga yangi ntirhweni siku rero swi vula ku ni nge holi vanhu vo tala South Africa va hanyaka ka vutomi byebyo bya ku va hola hikuva va tirhe siku rorolero mirhi yini hi vona n'wina siku leriya tanihi Commissar Tshilidzi Maraga mali ya siku leriya ra ti-20 mina leswi ni swi tivako hi swa ku a vatirhi va ta pfuka va te va ya ntirhweni mara va nge fiki because xiyimo xi nge va pfumeli haleni tipatweni so swi vula ku na muthori swi nge vi swona loko swa ku a jaja kumbe a charger mutirhi wa yena because mutirhi u ta va yena a swi rhandza swa ku a ya ntirhweni mara xiyimo xona hi xona xi kombisaka ku a nge fiki ntirhweni so a hi problem ya yena mara kahle mina ni tsakisiwa hi mhaka ya ku is not only EFF ka leswi hina ti-federation ta ku fana na vo SAFT vo yini so vanhu lava va endi na section 77 ya ku enda ku lava va nga ta va charger vatirhi loko swi nga fanelangi va ta loko swi hundza leswi va dila na vona decisively ni vula ti-employ hi lava va nga ta chajiwa va nga na ti-employ lava va xavisaka va hola ku hikuva va xavisi siku rero mirhi yini hi vona kahle ni vula hi vanhu va ku xavisa mhaka hi ya ku na vona va na problem ya ku a hi nyikeni example ya ku munhu u xavisa magwinya kumbe ti-fat cookies u fanele ku a pfuka a prepare loko a prepare hi 4 o'clock ya in the morning ku hava gezi
u ta tirha njhani van'wanyani va tirha hi mhaka ya ku dya kumbe ku fida miti ya vona hi swikontsi va tele ni va vona ene xikontsi ku n'wina ni xi endla xi lava yini xi lava gezi na xitofu so mina what I'm quite sure of hi swa ku hinkwavo na lavo va ku xavisa va le ku humeleni ka hina ku na loko hi teka time why ti-20 ti nga fiki because na vona va affecteya so ku hava na munhu na wun'we a nga ku EFF a yi endli swona kahlekahle vanhu va yimerile siku leri la ti-20 siku leri ra ti-20 mi ri lange mi langute yini a yi langutile mhaka ya ku hi plane kumbe program ya EFF ya ku loko hi tshamile hi vona ku hi nga langa siku la ku hi vona ku hi yimela South Africa hinkwerhu a ku na swin'wanyani swa ku hi nga va hi langile hi mhaka ya ku ku na yini kumbe ku na tiholideyi kusuwana a hi lova program ya EFF na sweswi a ni tshamile na n'wina ni ta swi tiva swa ku xi-premises in'wana na n'wana ku i ya mahlweni i laveka ku i va na schedule a program of action the day was said before and then ive i ti-20 a ku hava swin'wanyana loko hi nga swi languta ku ku va na ti-influence kumbe njhani emakumemberi nkaye timinete ku nga si ba awara yan'we hi kume nhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we hi twa ku ya ta emisekueni amukela mixo justice mashimzi a ku amukela mingisero mihele ka 0860002543 va economic freedom fighters a limpopo va kwala a studio 13 va ri va lava ku mi byela ku hikokwalaho ka yini EFF yi kha yi teka xiboho xa ku va na shutdown se loko ri na xivutiso hi le ka nomboro yaliya 0860002543 Commissar Tshilidzi Maraga va yime ku lunga ku lava ta mi hlamula kambe hi kuma nhlokomhaka ta mahungu leti landzelaka na Mixo Justice Mashimzi hi ya hi byela ku mahungu ya awara yan'we ya ta yingiseku yini Mixo nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula kumbe yima ni twa wena mingisero mina ka 0860002543 ku u sungula ku yini a hi hatseni hi nghena mhakeni hi ndlela yaleyo ku hi nga jikajiki ku endla leswaku hi ta kota ku siyela van'wani nkarhi wo sungula hi loyi inhlekani hi mamukerile inhlekani inkomo minjhani hi pfukele minjhani hi hlayisekile na ri ka muhumelerisi hi mamukerile ka Munghana Lonene FM mi le moyeni i mani tatani Nkobeni la vulavula kusuka Pitori ni nga veka Mavonelo tanani hi twa ku mi ri ni vula leswiwani loko a hoyi yi sungula hi 76 hi ta tibekara hi endla ti-consumer boycott leswaku nga xavi mavhengeleni ya valungu hi ku veni va nge voni leswaku hi le ku lweni a hi lwa ku wisa mfumo wa lavo basa hi ta kota ku tifuma hina hi ri vantima sweswiwani a mfumo u wele ka vantima henhleni ka kwalaho tiphati letin'wana ti nga kona leto kaneta hi vunyingi bya tona a ti ya parlamenteni leswaku ti ya chusa swichusu leswi onhekaku loko va ri parlamenteni va kha va vulavula mara henhla ka kwalaho mina mi le ku jikeni kule nghenani mhakeni papa ku na vanhu vo tala va nga yima la layinini na mhaka ya mina hi leyiwani bona lava nge hi musumbhunuku i hoyi ya ku vanhu va nga yi mintirhweni i mpimo wa ku hi marito man'wana ho faka xiloho a munyu xilondzweni hi ku veni swilo se swi onhakile khale loko a va hi hlenga xichusu xa ku loko hi xixa ra maphosa hi veka mani loyi a nga ta rhangela tiko mahlweni a ku ri xichusu xa kahle lexo ni khenseli papa a hi tweneni van'wani mi va twile ne ya a hi tweneni van'wani nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene ahe khalanga mpfuveni hi pfukele minjhani awa hi tshamisekile khalanga na va twa muyenzi wa n'wina kwala xitichini ku na xivutiso lexi mi nga va vutisa xona xana tinhlamuselo leti nyikiwaku ta xivangelo xo pfumaleka ka gezi va tikholwa na va hlamurini va ku va tikholwa se then pfhumba leriwani ri katsa no president va fane va chika a xitulwini swi vula ku ri hi leri hi komisa tinhlamuselo leti a va tikholwi swona
xana a henhleni ka pfhumba leri kunguhatiweke ka vhiki leri tako ku na xitshunxo kumbe leswi va lavaka ku ya swi tatisa na aka tinhlamuselo leti nga nyikiwake hi ku leswi se swi nga hi xiswona swi na gezi swi na president lero swi vula ku tinhlamuselo president leti va nga ti nyika va ti kholwa hi ku hlaya ka vona mara swi vula ku ri ingaku a hi tona leti ti nga ntiyiso wo gezi ro pfumalekako xana xi koho lexi va lavaka ku ri hi mani leyi va fika va veka va ku leswiya mi swi hlamuselaka swi endla ku gezi ri tsandza ku va koho ha switwa kambe tekani leswi swi ta vuyisa gezi ke nemetweli papa ni khenseni inkomu akhensa imani takana loyi inhlakani imamkereli ka mngana lone hayi njani butata efokeli papa minjani kahle kahle yeleni ka mphakani butata mina ni kombela ku va vutisa emuyendzi kwalano ku ri hi ku ni twe ku yin'wana ya timhaka leti ti endlaka ku va ya endla shutdown i mhaka ya gezi mina ni tiva president va thorile munhu loyi a nga ta tirhana na timhaka ta gezi ene ka ha ri mpundzu a yi khale president va n'wi thorile hikokwalaho ka yini va nga yimi va vona munhu loyi wa hluleka kumbe wa swi kota na endzhaku va teka xiboho nakambe hikokwalaho ka yini budget hi ku na vona va na matimba le eka huvo yo endla milawu why va nga kombisi kona kwaleni ku ri loko hi lava ku sivela xiphiqo lexi hi nga endla hi ndlela ya so hi ku ni pfumela ku matimba lama va na wona ni tona khensa budget inkomo ta yingisela ka radio man khenselo swinene mingisero wa mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula loko komisa loko mi sungula ni mbutise ku loko mi ku na xiphiqo xa gezi tinhlamulo leti va ti nyikaka tinhlamuselo leti va nge ri ku hi nyikeni tona ku hikokwalaho ka yini hi ri na load shedding ma ti tshemba n'wina ke ku hi toho kumbe a mi ti tshembi ke un'wana muyingiseri a nge i twe unge ti mi ti ma ti tshemba swivutiso swa vayingiseri mi swi hlamula mi ku yini you can see muhaxi na vayingiseli xivutiso xa ku sungula xi te president Ramaphosa loko a huma ku ta nghena mani mina ni nga yi hlamula ni ku hi kumi democracy khale ene a ku nghena ti-president to hambana sweswi mina ni lo hlamara loko munhu a ta na la a hleketa ungaku president Ramaphosa hi yena wa ku sungula the alpha and the omega ni fanele ku ni swi tiva ku hi ta hanya hi ya mahlweni mara sweswi na hina hi kurile hi ta famba la emisaveni swi vula ku loko president Ramaphosa loko va nga pfuka va fambile swi vula ku vutomi va hina vu herile na so sweswo muyingiseli va fanele ku va tivutisa ene va nga chavi va fanele ku va tiva swa ku ku na generation leyi tako na yona i fanele ku i leader that is why sweswi EFF i le ku rileni ku loko vana va nga dyondzeki hi mhaka ya electricity ku ta hava na ti-president ta a new generation kumbe ta future that is why yeyo va fanele ku vona va tsutsuma hi ti-20 va ya va endla ku shutdown leyi i va successful because na vona ni ya swi vona swa ku a va tivi swa ku loko president a huma ku ta nghena mani ku ta nghena vana va hina lava va tako ende a yi endleni ku gezi ri vuya ku na vona va dyondziseka ya vumbirhi a yi vulavula hi mhaka ya ku sweswi hi ta endla yini EFF ku gezi ri vuya mina ni swi vurile loko ni sungula swa ku i xichangani a ni tivi ku va ku yini mara loko u nga rili swi nge twali kahle loko n'wana a rila hi kona ni ta kota ku sungula ku hleketa ku u na ndlala kumbe u twa ku hisa kumbe njhani ni endla action so that is why hina hi ta yima hi rilela ya swi tiva swa ku a hi si va mfumo mara ya swi tiva swa ku hi 2024 hi hava mfumo mara sweswi lava va nga ri haleni ka mfumoni loko hina hi yima hi rila va ta swi tiva swa ku hi lava yini va ta ya va vona ku xin'wana na xin'wana swi famba va vurile hi mhaka ya minister ku u ngheni tolo minister lo a nga na help a nge hi pfuni hi nchumu because sweswi loko hina hi swi vona hi swa ku va lo endla ti-cadre deployment ku sungurile minister hi khale hi te Jamnanda sa famba va nga lavi ku yena a shifta haleni sweswi va ta na minister wa electricity
hi mhaka ya ku endla ku hina u nga ku hi swiphunda a hi swiphunda minduku sweswi loko hi famba haleni pata a ri fambeki hi ti-potholes so swi vula ku next time hi ta yemela minister wa ti-pothole ku ti-pothole ti ta ti arrangiwa kumbe ti herisiwa sweswo a yi swona muhaxi mhaka hi ya ku a hi yimeni minister lowu u ta nghena sweswi ni they declared ku for 2 years ku ta va gezi ri nga ri kona mara future ya vana i ta va i ri kwihi minister loyi mina ni nga declara sweswi ku hava leswi a nyika xi endlako because leyi i lova mhaka ya ku nyitakana mintirho skda deployment kambe loko ni mi vutisa n'we tanihi economic freedom fighters mi go a hi swi vulavuleni sweswiwani hi ngo a hi tshukeni ku na mfumo sweswi hi languta swilo leswimbirhi timhaka ta gezi n'wina mi vona nge ka leswo swa kda deployment because why hi nga ku sweswo na mhaka ya ku va teka another thing i lava ku hi privatizer so sweswi swi endliwa hi mhaka ya ku loko hi languta EFF haleni ka parlamenteni i proposile swa ku i nga tana na mihleketo ya ku va na gezi hi mhaka ya leswi swa mara vona va ala because va tiva ku va dya na ti-rebates na lava van'wanyani va white capitalism so we are not going to allow that is why hina as EFF hi te why hi tana na ti-proposal ta ku swi nga va fast kumba immediately so hi va na gezi bona va ala va lava ku hi ya kwihi va lava ku hi ya ku privatizeni ku vangani va vona va ta kuma ku teka Eskom va ende hi mhaka ya ku rhandza and that is why hina as EFF we are saying hi ta yima hi byela na South Africa hinkwako a yi yeni xitrateni loko va hi vona xitrateni va ta va acta that is why a simple example hi mhaka ya mati hi yava mati haleni hi tshama hi vona ti-community members va cina haleni loko va heta ku cina ni ta vona district i tsutsuma i ya i fixa pipe so hi sweswo na EFF ya swi tiva swa ku after ti-20 ni ta vona va tsutsuma va endla ku gezi ri vuyi sweswo mi ngisera munghana lona FM 0860002543 tirhisana mathevula dprsabc.co.za at Afrika munghana i Twitter handle hi ndlela yaleyo swi twala ni ri na ti-voice notes timbirhi tinharhu laha leti ni lavaka ku kumbexani na we miyingiseri u nga hetelela u twa ku lava va nga tirhisa ti-voice notes vete yini wo sungula hi loyi inkomo swinene inhlekano nene but Patrick na muhumelerisi hi ti 20 hi ta va hi ri mugwaqeni kwala Afrika-Dzonga hi karhi hi protesta ku nkulukumba Cyril Ramaphosa a chiki xitulwini na ku a hi vuyisela gezi laha mi nga hi vona ku komakulu ku hi vulavula EFF mean business mi vone vakhalabye ni majaha namuntlha va sungula ku vulavula va sungula ku plana hi mhaka ya EFF because loko EFF la yi vulavula ko ya implementa swilo swa koho hi va nyike warning 2 months ku komba ku hi ya ka strike and indeed this is a protest xi ta va peaceful mara xi ta va very massive ya again mdluli kwala na mahali inkomo khalanga mpfukeni na vanhu va murhangelo wa EFF va santhakho vete ve nge ngheni a va ngheni ka xitireke xa vona se loko va van'wamathekisi va vula va ku va ta va joyina hi ku va santhakho va vulavulini va ku a va nghenele xitireke xa vona vo ta va hi ti 20 va ta va ri patwini va kha va yisa vanhu hala na hala se a ni koti ku swi twisisa kambe ri na xa tiraka xingwandla okay a ni swi tivi ku endleke yini loko lona heta ku vulavula buti xa tiraka xingwandla ivi yi tima hi botpet na muhumelerisi wa nungwana ku enhleka botpet leswi va EFF va sungula ku lava ku swi endla hi Monday va lava ku disturba hina ku hi tikuma hi kha hi tirha migingiriko ya siku na siku hi Musumbhunuku mina ta ku why va nga endli swa vona kwale va nga hlawulana koho kwale va hlangana koho tiparlamenteni va nga disturbi hina botpet hina a hi ngheni helo leswi swa ku va ta pfuka va vuyise gezi the following day after swa shutdown ya vo swi nge pfuki swi humelerile sweswo ku va milorho leyi va nga ku hi lorheni daylight i xikalaveti kwala Parktown inkomo Putpet Butmogi hayi avatwa va EFF na shutdown leyi va yi vulaka
a ni support makavo ya shutdown vona nga ku since va ri vanhu lava promotaka lawlessness a va rhambi ti-illegal immigrant ti ta supporta apfhumba ra vona hayi ya me support a va nge yi voni ku ta va ku ri a business as usual hi Monday can see it Kalanga. ni mi twedi mingisero me hi ndlela yaleyo tin'wana ta ti-voice note leti mi nga rhumela katisa rito ka 071 kumbe hi bela riqingho eka 0860 nkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vula ku swin'wana na swin'wana leswi mi va ku mi kha mi vula swo vayingiseri va hina ha swi amukela kambe mi swi tiva ku hi masiku ni minkarhi hi tshama hi ku Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxela minongonoko leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Commissar va vulavurile vayingiseri mi rin'we ni khensile muhaxi na vayingiseri ni ta sungula hi leyi ya ku va nge yi haleni because ani it's a choice ya munhu loko wena u kuma ku ka wena swi right ani sweswi a yi vulavula hi vanhu va ku heleriwa hi ntirho hi mhaka leyi ya gezi muyingiseli u vulavula a ri energetic because ka yena swi tshamisekile loko swi ya matweni a kuma ku na yena khampani ya yena i ala ku muholela i te ha famba u tshama kaya a ya a joyina layini leyani ya vatirhi haleni ya ku kuma timali ta vona u tata a swi vona swa ku hi EFF hi yona ntsena loko i nga yima i vulavurela vanhu so loko hi vulavula hi mhaka ya ku cabinet kumbe xani ti-taxi association va te Santaco yena i te a yi ngheneleli mina loko ni tshamila ni vulavurela Limpopo so ka Limpopo ti-talks ti ongoing like I said ku hi ta va na meeting na vona na madambu and then hi ta kota ku kuma the final decision mara sweswi hi sile marifi and va amukerile ku hi ta ya hi va na meeting na vona meaning the talk is still ongoing kuve hi yona ndlela yi ri yoxe ni mi twile mi ku kurila na mitwa kambe hi yona ndlela yi ri yoxe hi ku vona ka n'wina tani economic freedom fighters yi nga hi tshunxaka ka xiyimo lexi muhaxi hi mani swi vula hi ndlela leyi loko mfumo u ha ri kona u kuma ku wona ntsena hi swona swa endla ku hina yi fika la mara sweswi EFF i kona as a watchdog ya ku vona ku loko mfumo u nga fambisi swilo hi ndlela yona EFF will stand firm ene i ta yimelela vanhu va ku tshama South Africa hinkwawo na loko van'wanyani va nge hi swi voni sweswi van'wanyani va nge divorce the loyalty leyi va nga ri na yona ka ANC mara swi za swi va thala na vona va ta swi vona swa ku hey va fanela ku va yima va lwela vatshami va Limpopo hinkwawo EFF hi yona ntsena yi nga endla ku xiyimo xi cinca ku hava yin'wanyani party ku na mhaka yin'wana yi nga vulavuriwa hi mingiseri la a mi yi khumbi Commissar a ni tivi kumbe mo yi tlula hi xihoxo kumbe mo yi langa ku yi tlula ke timhaka ta ku i henhla ku tanihi economic freedom fighters mi hlohlotela ku ka nawu nga landzeleriwi xo sungula xa vumbirhi lexi a nga xi vula i ri fambani mi ya lava vahlampfa lava humaka matiko akelana mi ya macha na vona hi ku n'we a mi landzeleli nawu se ku na vanhu va nga ta South Africa va nga ri ku na nawu va nga tangiku hi nawu mi va amukelaka a mi yi hlamulangi a hi tlheleleni ka yona muhaxi ni ta vuya so loko va ri EFF a yi landzelerangi nawu loko mina ni nga swi defenda hi mhaka ya ku EFF ku hava South Africa ku hava loyi a nga va above the law hina hi lo swi vona ntsena ka vuramaphosa
because ani kuna mali ya tiphalaphala FM i kumaka ka hansi ka matirasi hi nge tivi na ku South Africa yi ngheni njhani na yini mi nga nghenisi FM mi nga nghenisi FM a yi heleli yi ri phalaphala ntsena yi nga nghenisi FM a ni ri ni vuya kona ni lava ansara ni vula ku FM hi hina la FM le ya la phalaphala leyo phalaphala a ni ntorovile ka phalaphala FM sorry vayingiseri ni vula phalaphala leya i tiva na vana va grade R phalaphala leya timali ta ku tshama amatiraseni na swo tala so i kombisa ku loko muyingiseli a vutisa ku EFF a yi landzeli nawu mina ni vula leswo ni swi defenda hi mhaka ya ku hayi muhachi a nga swi vuli swona lava va nga landzeleli nawu hi president number 1 wa ANC na siku ra South Africa bo Ramaphosa that is why na sweswi hi kumi timali to tala haleni a yi tivi ku ti ngheni njhani a South Africa mara bona because va le ka henhla ka nawu a yi va voni ku va ye jele ta va fanela ku va khomiwa a ni a va nga hakelangi ti-tax ta mali leya mara loko a yi ri mina mara a ni ngo sweswi mi vulaka swona SARS yi vulavurile so sweswi mi vulavulaka swona msirheleli wa vaaki public protector ku acting u humese report ku fika sweswiwani a ku se va na ku va president va chajiwa se vo ka va nga chajiwi ku vela henhla ka nawu kumbe vo ka va nga chajiwi hikuva ku na nandzu no loko hi languta muhaxi swi ya haleni ni ta swi vona na loko swi hetelela swa ku va ta heta va nga vi na nandzu because bona va le ka henhla ka nawu hayi EFF ka henhla ka nawu EFF i landzela nawu sweswo mingiseri munghana lona FM nongo timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we a hi tweneni munghana mingiseri ta ri teka riqingho ra rhandza ka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula inkomo swinene inhlekano lowunene but Patrick na muhumelerisi hi ti 20 hi ta va hi ri mugwaqeni kwala Afrika-Dzonga hi karhi hi protesta ku nkulukumba Sir Ramaphosa a chiki xitulwini na ku a hi vuyisela gezi laha mi nga hi vona ku komakulu ku hi vulavula EFF mean business mi vone vakhalabye ni majaha namuntlha va sungula ku vulavula va sungula ku plana hi mhaka ya EFF because loko EFF la yi vulavula koho ya implementa swilo swa koho hi va nyike warning 2 months ku komba ku hi ya ka strike and indeed this is a protest xi ta va peaceful mara xi ta va very massive ya again mdluli kwala na mahali inkomo Budpet na muhumelerisi wa n'wana Budpet Budmogi hayi avatwa va EFF na shutdown leyi va yi vulaka a ni support mhaka vo ya shutdown ni vona nga ku since va ri vanhu lava promotaka lawlessness a va rhambi ti-illegal immigrant ti ta sapota apfhumba ra vona hayi ya me support a va nge yi voni ku ta va ku ri a business as usual hi Monday can see it khalanga Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula 0860002543 Commissar Tshilidzi Maraga va EFF Limpopo va yime kulungala tsundzukani ku EFF i vandla ro kaneta ra ximfumo Limpopo se mi fanele mi swi twisisa sweswo hi ndlela leyi kambe ku na muyingiseri loyi i nhlekani ahe njhani Budpet pfukeni minjhani ni la ku vula ku ri rata kaofela ri tsamali we mara la ka mhaka ya swa protest a ni la ku tima ku aka xin'wana vaakatiko hi mhaka kumbe i mhaka ku South Africa ku na mintlhontlho a ni la ku tima ku na le UK sweswi va madokodele na tinese na vo va strike na mathicara ene va strike mara va tlhela va kota ku vanhu va pfuneka ku fana na leswaku swi nga pulanisiwa xiswokaya se a no vo ongeti swi nga hundzulusiwi ngopfu ku ongeti madokodela tinese van'wani a va ngheneleli xin'wanyana loko swi ta aka timhaka ta ikhonomi leyi hi rilaka hi yoho ku yawa loko mo languta ongeti a yi khomangi hi vantima yi khome hi vanhu lava ongeti
kuluwa ku na voho kusuka khale na khale hambileswi kumbe swi nga ta affecta swi nga ta tikisela na vantima kumbe na lava ve le makaya mara loko mo languta ku ikhonomi yi khome hi va mani onge swi ta tikomba ku ntlhontlho wu va wu ri kwihi kambe ka mhaka leyi nga langutana na ka mhaka leyi ni nkarhi wo wu yi vonaka ku buti wa mina ka mhaka leyi nga langutana na yona sweswi namuntlha n'wina mi ri yini ni vulavuli yo a ni ku na swirilo swa ikhonomi ku yi tawa loko mi kha mi vulavula ku yi ta swi ta tikisela vanhu ku tlhela ku va na mhaka ya swa protest ku tlhela ku va na mhaka ya ku EFF yi ve na 2 million wa vanhu se va lava ku tikisela vanhu lavan'wana hinkwavo na mara loko mo languta ku atikweni ku vote vanhu vangani kumbe a parlamente ku na vanhu vangani lava tekaka swiboho swa ku tikisela vanhu mi ta kuma ku swilo sweswo a swi pimanyiseki a no lava ku vula sweswo ntsena loko a ni swi nga hungeti vanhu va vote hinkwavo South Africa ene xiboho lexi tekiwaku hi vanhu vantsongo xi kha xi tikisela vanhu hinkwavo a swi vuli ku swiboho hinkwaswo leswi tekiwaka swi tekiwi hi vanhu hinkwavo ene na ku tinese na madokodela na va protest a swi humelela South Africa ntsena ene ikhonomi yi khome hi vanhu vantsongo lava tikiselaka vanhu na sweswi ni metweni yi va ni twa rito ro hetisela Commissar nkarhi lowu hi twa hi nga ri wu tele ngopfu a wu talangi wu herile mi hetisela mi kwihi ni khensile muhaxi loko ni nga swi vulavulako hi swa ku ni kombela ku vatshami va Limpopo hinkwavo a hi yeni hi ya hi protesta hi wa Monday na lava va ya ntirhweni ni swi tiva swa ku ni bela valungu na ti-employer ta vo n'wina ku a ku fambeki hi nge hi fiki ntirhweni a hi yeni hi joyina protest hi rilela gezi lava va Ramaphosa a va yi voni gezi because vona va tshama parlamenteni mara vakhegulu na vana va hina va vona ku gezi ya laveka because a va swi koti ku hlaya a hi fambeni hi Monday hinkomu akhensa sweswo mingiselo mugana lona FM vatweli Commissar Tshilidzi Maraga va suka ka Economic Freedom Fighters tanihi mutshamaxitulu eka vandla leriwani eLimpopo va tlhela va va vandla ro kaneta ra ximfumo eka huvo yo endla milawu ya Limpopo hi ndlela yoyoleyo swi vula ku ri loko Limpopo leswi va ngeti va teka mfumo loko vo teka mfumo ivi ku wina EFF Limpopo hi vo va nga ta va ri premier ya xifundza lexi xa Limpopo mani Tshilidzi Maraga khenseri swinene ku va va tinyike nkarhi va ku va bula na hina a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we ni twa u nga ri Matilda i ri wa lava ku vuya kwa moyeni walowu se hi ta n'wi nyika nkarhi ivi hi twa ku angula kwini kusuka kwalano hi ta va hi kha hi twa n'we kumbe ri yini ka 0860002543 khenseri swinene ku va mi kombisile ku va mi tsakela ku va EFF va va koho laha ka nongonoko lowu tshemba hi mi tsakisile va tile se hi ta twa n'wina ku n'we mi ri yini ku ya amahlweni mixo Justice Mashimzi i tisa mahungu lama a nga hi tshembisa wona ya mixo nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa eJohannesburg Tembisa Alex na Soweto ku ya kwale kagiso hi tokala kahle eka 103.2 FM munghana lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula vupfhumba bya yini mara vupfhumba bya yini bya mali ya yinyingi so ni vula ku hi suke xichuva mbarini khalanga malembe ndzhaku wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi ti tlela na ndlala i pfuka na ndlala iyo ti kuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xichuva mbarini tlhelela xichuva mbarini sasa swi hisela na tiyindlu swichuva mbara hayi South Africa na Palamende ya rixaka sweswo mingiselo mugana lona FM hi laha hi nga ko a ni swi tivi va ka hina ku na n'wina mi va ku mi ri na tinambara ta mehe a swi koteki ku ni tirhisa foni ni ri moyeni loko mi ri na swin'wana mi lava ku vutisa nghenani hi va hi kha hi nyika tinomboro a hi vi hi kha hi nyika yona leyi mi nghenaka hi yona ku ni kuma ni kombela mi ni vutisela ni mi vutisela leyiwa hi yona yo ya moyeni sweswi ni nga kwalawani ni ku mi kombela mi ni vutisela Matilda ku hi ni ndava ambale xikipa xo basa mina ni nghena ku hikwalano ka sweswo moya hi lowu 0860 002543 ya Matilda ya Matilda Kellen Kensana kambe Kalanga yes Kalanga atwanani mene ku twa kahle anti ku a hi twa
Oh, okay. Hayi senimtwa kahle. Okay. Sesitshamisekile. Hayi la kutwa n'wi kumeri yini? Ni cancel Khalanga. Ni cancel nkarhi sweswi ni nga ku vulavuleni ni na tatana Mphosibula lava va nga mufambisi loko ri karhi ku langutiwa mufambisi wa vantshwa ekusuka eka hofisi ya premier wa xifundzankulu xa hina xa Limpopo. Ntate Sibula, good afternoon and welcome to the show. Good afternoon to you and to your listeners. Hi bo, libe lichukile. No. Okay. We're very relaxed. No. I was not going to say It's been a very hectic day. No, it's okay. You know, step number 1, the launch. You know, the launching of the youth fund is done. I believe it's also does that. What's next? What's step number 2 from here? Where are we going from here? We expect floods of applications from young people of the province who want to seize this opportunity to make sure that they either start their business or upscale their businesses, and in the process, as they succeed, they'll be able to create jobs. So we will be besieged with assessing their applications in the next few weeks. One of the undertakings that we've been making is that the fund must be able to respond to the applications of young people very quickly. We don't want a young person to apply when he's 30, then get a response when he's 37. So we'll be besieged with assessing the applications from here henceforth. Yes. You know, before the launch, you know, what is it that you guys are expecting? You know, as the director of the youth from the office of the premier. Well, you must remember that in the context of the youth fund, is that we expect that young people, because the premier in the DG of the province approved that we must establish the youth fund with the National Youth Development Agency to facilitate their participation in the mainstream economy. So what then happened is that it was a marathon of submissions and discussions, debates, and back and forth until it culminated in the approval and the signing of the MOA with NYDA in November. We then embarked on district activations where we were popularizing the fund. Our expectation was that, and still that expectation, I think it has been realized today, is that many young people will be able to respond to this call, where the Premier calls them to come and hear for themselves that the announcement that he has made during the State of the Province address a year ago has come to fruition. And because I've been observing young people who are here today, they come from all corners of the province, which means, and we've received a lot of calls that have expressed interest of wanting to know what is actually happening and how can they apply. So the expectation has been realized, which was to make sure that young people actually are galvanized and agitated towards application for the youth fund. And are you satisfied with how everything turned out, you know, before the launch, during the launch, and after the launch? We are satisfied, but the glory is not ours. This is the day for young people. It's not our day to shine. Ourselves, we are just messengers. We are just at work. We are doing what we are expected to be doing. But we are quite very, very, very impressed with the response of young people. And we hope that this will only be the beginning. We hope to interface with more young people as we go on to disperse the fund. So we are very happy. And thank you so much for your time, and enjoy your lunch, man. It's getting cold. You know. I know it was you know. Thank you. Kumbe mefambisi loko ri karhi languta maxenge xa vantshwa eka office of the premier sweswi ni nga ku vulavuleni nkarhi wa ku nga heti mbilu hi ta va ri karhi hi amukela manana Lebu Muloto lava va welaka eka van'wani va vanhu lava va nga vuyeriwa eka pfhumba leriwani. Mani Muloto mjani? Ni kwi. Ni le Jackbotters nguna mle kwi. Good and you. You know, I'm good, man. I'm good. And how was your day? How's your day so far? And it's been great. It's been great. Very great. You are a beneficiary. Of course. You know, how does that feel? Yo, it feels amazing. It feels amazing. And step number 1, what did you do? I started my business. I approached NYDA. I went through the business management training. I went through their pitching sessions. I went through, they come to my place for a site visit. I did send
quotes from my suppliers because I wanted my suppliers, certain products and equipment from my suppliers. Then I got the 50K grant from NYDA. Wow. The 50K. And they did say it's not for clothes? They did say that, right? It's not for clothes. You heard that, right? No. Exactly, because they're not paying directly to your business account. They pay the suppliers. Wow. Not you. And what type of a business are you into? I'm in the manufacturing space. I'm manufacturing soaps and cleaning detergents. So at the moment, my products are pine gel. I have liquid dishwasher. I have lavender and strawberry bubble bath. So yes, the name of my company is the Real Magoya Cleaning Chemicals. Wow. Have you, started liaising with different shoppers, your products being on different shelves? Yes, of course. We're competing with multinational brands. Wow. So at the moment, our products are on the shelves of Spa and also with OK Foods. And at the moment, we also touch based with Rosiame. We have touch based with USAVE, Abyssins. So our contract is on the pipeline. So we're hoping for the best with that regard. Mavonelo, thank you so much for your time and wishing you all the best. Thank you so much. And thank you. Kalanga laban bursana na bona imana na Mavonelo ibang wan baban laba banga buyeriwa loko ri karhi ku langutiwa nkwama wa siku ra namuntlha vantshwa lowu nga simekiwa ku nga vona manana Mavonelo kasi van'wana lava hi burisana na vona a hi burisana kahle na Mpho Sibula loko se hi ri karhi hi gimeta mburisano mina na n'wina ku na van'wana va vantshwa laha lava na vona va nga ta va ta twisisa. Hi, how are you? I'm Matilda. Chauke, and you are? I'm good in you. And what's your name? My name is Hope from Small Cleaning Services. Oh, from Small Cleaning Services. What did you learn today? Today I've learned that actually our heads they care about us. I can say, and also they are not forgetting us. This initiative is very. I can say we appreciate it so much. Who can give you 10 million to say this is 10 million allocated for youth to develop or maybe grow their businesses or start their businesses. You see, it takes courage to give someone 10 million. And you don't just give someone 10 million to do anything, but start a business. As an upcoming entrepreneur, as an upcoming businessman, are there any challenges that you have encountered so far? Yes. And what are those? One of them is funding. So capital is the problem in terms of starting a business. And then another thing in terms of funding, like to me, I do cleaning services. Some services require proper equipment. So equipment is the problem to some of small businesses and youth who are into business or initiatives like that. So challenges is and also market, getting to the market. Example, maybe I want to advertise with Mungana Nolene. Mungana Nolene says small cleaning services, you want so much only to air your advert or what, and find out my business is not yet stable to pay the amount. You see, so but then with initiative like this, I think with the fund they can pay for us adverts and stuff. The launch is done. Step one is done and dusted. And what's step number 2 from your side? As an upcoming entrepreneur, as an upcoming businessman. Step number 2 is to apply. Okay. Definitely, we are going to apply for the fund, and we hope that we'll get the fund. And then I'm just worried with the how are they going to choose the how are they beneficiary? Yes, I'm just worried about that, because like what I've learned in the entrepreneurial space, advice to the young people out there, they must really check their credit scores, their accounts, their their Macam accounts and stuff. They should take care of them because they can close doors for them. Because at some point their fundings are loans or something. See, so they must take care of their credit scores. And thank you so much for your time and enjoy the rest of your day.
Thank you so much. Khensile wena mingisera mgana lona NFM lava hi burisana i van'wani va vantshwa lava na vona va nga ta va xiphemu xin'wana ku basisa va kombisini ku a ko va loan swo karhi kambe ku va ku ri grant leyi nga ta va ri karhi seketela vantshwa lava nga ta tinghenisa ka swa mabindzu khalanga kusuka studio 13 na muhumelerisi bot mogeji vamboni Khensile nkarhi wa n'wina ka Subject Voters ntirho wa siku ra namuntlha wu fambise sweswo tintambo studio 13 inkomu mi hlayiseka. Palamende ya rixaka leyi i Afrika wa Vulavula. Laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa Vulavula. Hi laha hi nga kona mingisero yo mugena lona FM ku na mingisero lowu enhlekani. Aye khalanga. Minjhani papa? Pfukeni minjhani? Pfukeli papa. Eka xicomenta ka leyi ya national shutdown. Yeah. Leswi ndza ku ni pfumelelana na leswi va lwaku na swona to fana na ti-pothole, load shedding, na unemployment na swin'wana leswi va swi vulaka. Kambe a swi vuli ku loko hi pfumelelana na problem hi tlhela hi pfumelelana na leswi hi faneleke hi lwisa xiswona. And leswi ni nge ku swi tweni from ka EFF i ku just because hinkwenu load shedding ya hi affecta therefore hi fanele hinkwenu hi joina strike lexi. Kambe a hi democracy sweswo. Democracy i ku un'wana na un'wana u na freedom yo hlawula ku u lava ku endla yini. Mastivisi. Na methu. Se mhaka leyi ya ku loko u nga join strike hi Mvhulu va ri ku ta va ku ri na ti-risk hi lero a va ku protect. Hi lero it's either you are with them or you are against them. Leswi ni swi tisaka hi swona. Loko u nga ri na vona u nga join strike va ku vona tanihi enemy. Se a va ha pfuni rixaka swi tikomba ku ri na leswi swo va swi lwelaka. Ene xin'wana lexi endlaka ku me ni nga lavi ku joina i ku a ni swi tivi ku after Monday ku ya endleka yini. It's not clear ku president u to chika ti-pothole leti ti to ti pfala kumbe load shedding yi to hela a swi clear ku strike lexi kahlekahle xi ya pfuna hi yini. Hi yo mhaka leyi mina ka ni nga lavi ku joina. Tanihiloko ni vula ni ku i democracy ku na tindlela to tala to hi nga lwa na swilo leswi. Yin'wana ya tindlela ku ri ku vota. Nkarhi wo vota u tata and then hi ta vota. Loko hi la ku votela vona hi ta va votela. Kambe vanhu va nga fosteriwi ku vandla swilo swo karhi. A hi democracy sweswo. Yaleyo ntiyiso xidemokirasi xi vula sweswo ku munhu u na lunghelo ra ku ti endlela leswi yena a lavaka swoho kambe loko ku fika xiyimo xa ku se hi sindzisana hi swin'wana swa leswi swi hetelaka swi nga ha twisiseki ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo. Ntiyiso ni va ku xivutiso ku loko se munhu o ka a nga join va ri va nyike ti-notice va ri loko u vo nga join risk ya wena. Hi lero ti-notice leti ya kahlekahle a hi ta nchumu ku va mhaka leyi ya ku va nga teki responsibility after ku va ta ku no mara vanhu hi va nyiketeni ti-notice kambe notice yi fanele ku hi na strike wa joina na loko ku ri a wu join pfula shop ya wena kambe sweswi twala onge u nge pfumeleriwi ku pfula shop na van'wana hi nge yimi ntirhweni mhaka ku va ri na lava ti-taxi va fanele va joina leswi vula ku hi ta va hi nga ri na transport. Se me ni fosteriwa ku ni joina strike lexi me no ka ni nga lavi ku xi join. So hi yo mhaka leyi no ka ni nga twaniki na yona yaleyo. Ni mi twile bota mina khensa swinene 0860002543 i tlhelo rin'wana leri ra mingisera ta na rona un'wana hi loyi enhlekani. Aye bota tinjhani? Pfukeli papa minjhani? Buzini vulavula na xikalaviti laha Senchurona. Enkomo xikalaviti. A ni yingisela mbulavulo wa n'wina na lowa EFF na. Yeah. Swi tikomba nga va a va na ntiyiso ku twa loko va vutisa ku lava ti-taxi va ri va nge ngheneleli strike loko va ha ku nghena nongonokweni va te va twanana na va ti-taxi va te va va sapota mara loko se muyingiseri un'wana a va byela ku va Santago va te va nge ngheneleli va ri va na meeting futhi na va ti-taxi namuntlha leswi vulaka ku swi finalize swa vo va hi byela mavun'wa. So a va hambi va dyondzisa ku loko va nghena moyeni va hi byela swilo leswi swo khomeka va nga na ntiyiso na swona va nga hi byeli ku hi twananini va hi support mara final decision ya tekiwa namuntlha na madyambu i ncini sweswo va wihi namuntlha. N'wina a mi lavi va kume yini namuntlha hi ku tsaka ka n'wina a mi ta tsakela loko a va kume yini? A va kumi nchumu va kuma va kuma a ni vula a va fanele ku mixana xikalaviti va te hayi hina se hi tshamisekile van'wamathekisi va hina laha a Limpopo hi twananini ku a ku yiwe helo hi
imvula avafani va vulavule ntiyisi ku a hi swi va na final decision na va tithekisi loko se munhu a ku hi twananini hetini loko nongonoko wa ha ku sungula loko se nongonoko we a ku hetini a ku final decision ya khoma mitini na vona madyama so ku va hi mamisa tintiho a va swi tivi leswi va nga ka swona nemetweni hi swona 0860002543 nhleka Nhlekani Botel. minjani papa Hayi kona mjani mulavula na Smart Maringa kwala Rotterdam. mina vito ra kahle ngopfu smart Inkomo. Anlap angula ka mhaka leya EFF Botel. yeah EFF ngibona yi tirhe ngopfu Botel ka plan leyi nga plan ku yandla shutdown. Because ikhale hi ka hi swona ku tiko loko ngombomeleni Botel and tiko ra hina ha tiva ku loko nga zangi yima hi nenge a ku na lexi lungaku so plan leyi EFF yi nga endla ni vona yi ri kahle ngopfu and a ni lava ku tsundzuxa ka vaakatiko va South Africa Botel ku ri va nga yi va luta va ku va rhuma hi EFF a yi zangi yi ku vanhu va luta EFF yi te a hi fambeni hayi manenge hi ta kota ku susa president a nga endleli leswi hi swi lavaka so vaakatiko va South Africa a hi sukeni swa vukhamba hi nga hi ya luta loko la nghenelela strike famba i ya strike hi nga yi i ku na moxela makula na moxa Shoprite leswo i ta khomiwa and EFF yi nge swi ngheni a ni lava ku hindzisa sweswo Botel inkomu nemetweni botome ni khenseni nkarhi wa n'wina ni hi swona Botel I can't 0860002543 mingiserome a hi kuti ku kwalaho nga ko n'wangulo wa wena wu ri yini ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka leti hi nga eka tona palamende ya rixaka leyi i Afrika wa vulavula xana wa vilela leswaku ndzindzakhombo wo lahla wa durha nakona u na swirho swa ndyangu leswi u faneleke ku swi tsarisa ndzindzakhombo wo lahla wa RFA funeral cover i nhlamulo ya wena u nga tsarisa swirho swa ndyangu wa wena hi 10,000 rand kusukisela ka 35 rand ntsena hi n'hweti SMS rito RFA ka nomboro 43366 ku tsarisa i RFA eka nomboro 43366 RFA funeral cover i ndzindzakhombo wa wena ni ndyangu wa wena RFA funeral cover i xiyenge lexi nga le nawini xo phakela vukorhokeri bya swa timali laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula hi laha hi nga kona mingisero munghana lona FM 0860002543 mingisero n'wana loyi hleka inkomo mahaxi a hi nga ha xewetana n'we kalanga ni vona ngati hi mvulu no ka ni nga tivi ku ya halaka yi teka na vutomi bya vanhu na mara na mi byela ku ta va na ku tsutsumisana ka munhu na socha na phorisa mi ta swi vona se mi sungurile na swiporofiti swa n'wina hi mhaka yi mi ta swi vona kalanga laha Gauteng province laha ni nga kona section a OR Tambo a ni vanhu va ta pfala hinkwako ku nga tirhi nchumu le OR Tambo swa tikomba ku lava wa xiyenge xa vusirheleli va tiyimiserile va yimele munhu un'wana na un'wana loyi a nga ta tlulatlula tlondla ku hala ya swi ta karhala loko mi ku swa tikomba ko vona yini ko vona ka yini mandyela ma tikomba ma swi vona ku laha ku na swilo vona maphorisa vona maphorisa ma ready for yini hinkwaswo ma swi vona ku tirheleli nga laha a rona leriya ra masiku laman'wana kambe n'we kalanga strike loko vanhu va na mfanelo ya ku ndla ku kombisa ku vilela laha tikweni swi le nawini wa tiko ra hina kambe lexi ni xi vonaka hi ko tala loko ku va ku ri na ku kombisa ku vilela ni kuma khalanga mi ka mi hindza hi patu hi movha wa n'wina vanhu lava va rilela ku akiwa tliliniki a tikweni ra ka vona va rhange hi hisa library loko mi hindza va faya na movha wa khalanga ivi loko va hoxela tliliniki
movha wa khalanga a va ha koloi 55 rand va ha lunghisa movha wa khalanga i xiphiqo lexi xi nga xikulukumba a tikweni ra South Africa hi marito man'wana ni kombisa ku vilela ku strike loku ku ta va na vanhu vo tala va nga ta yiveriwa swilo swa vona a tixopeni vanhu lava hi vulavulaka hi vona va lava tirhaka hi va na problem ya gezi se va hunguta vatirhi loko a ri na vatirhi va 8 i ta sala na 4 hi ku tixopo to tala ti ta yiveriwa swilo na metro even loko muthori a vuya na ha ri na mali mina se hi ku a ku ri na 8 wa vanhu vo ni sala na 5 kumbe 4 hi tlhe hi vangela vanhu ku va hlupheka kambe Nemetri. Enkomba. 0860002543 un'wana hi loyi. Botphethe minjhani? Mina ni ri national lockdown a yi vi kona. At least swi ta kota ku hlohlotela na vandla leri nga le ku rhangile ku ri kota ku tirha hi ku hiteka ri swi vona ku na opposition party leyi nga strong leyi kotaka ku endla swilo swi endleka because the way xi nga xiswona vandla leri nga le ku rhangeleni ri rilekisi ngopfu ende swi endla ku swilo swi nyanya ku moxeka i cross jajamba kwa ka xikundza. Minjhani Botphethe hava twala EFF va EFF kahle loko yi tshameni a yi hleketi nchumu yi hleketa ku destroy South Africa nkarhi lowu hinkwawo a ku na swilo leswi va swi endlaku swa ku fambisana na mahanyelo a va swi koti ku hanya loko va ku Ramaphosa i fana suka xitulwini vona va ta ndla yini vona loko n'we mi nghena mi ta nghena mi ndla yini ku na n'we mi nge ndzi nchumu a ku ne lexi mi nga ta xi endla phati ya n'wina a ni yi naveli va lava yi navelaka yo navela munhu wo pfumala nhloko loko a za nave phati leya nhloko hafa mi phati ya n'wana yi naveli a mi hanyi swona a mi swi koti a mi nge ndzi nchumu Ramaphosa hambi o suka loko ma langusa kusukela masunguleni Julius Malema i suse Thabo Mbeki xitulwini a susa Jacob Zuma namuntlha la ku susa Ramaphosa i toloveleni buti luya Botphethe mani kumbe va yima kwala mingiselo mina ni khomele ku va ni nga yisanga mahlweni a Ike Ngobeni fikile la i ni sondolota hi tihlo kun'wana ku komba ku nkarhi wa hi wu fikile twana la Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxela minongonoko leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi ina se nongonoko wa humerisiwe tinyiko Morgan Shivambo ni khalanga Pat Mathebula a hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka munduku Ike Ngobeni loyi ya mtwana ni nga msondoloti njhani mi kha mi horile ni nga mi horile mo hi leswi nga ku endleka nchumu so a ni fanele ni ndlayini a fanele nga tangi ntirhweni a ni vula ku loko mi horile fana ni mi hi chunyula nyana na hi va right mara swi tiveni ne yaleyi mi nga hola mi holela na Good Friday ni hi ta swi vokwela loko vutomi ri byi byiya mahungu a ya heli ku hela nkarhi eka Afrika wa vulavula.